Kunalabantu la bathanda ukugeneralize yonke into, yabo nje le ngoma ithi-ke nake Gomodimo yiphara vele liyala, yabo i-reference kulaba abaseyamaphara bey'lwela mfethu rock-wise, yabo leyo nto leyo. Ma umuntu mhlawumbe kuthiwa ukuthi kukhulunywa ngomuntu oyedwa, yena useyo-generalize ukuthi-ke nake kusho ukuthi-ke nake kuchaza ukuthi bonke abantu. Hhayi sesingashintsha uma uthi usho njalo, yazi shintshiswa yini? Uthando alifani, yabo leyo nto leyo. Ma ngeke ukuthi umuntu kade ngingamthandisisi vele bese ulokhu babhizi, ulokhu ngitshela mhlawumbe umqhathanisa nabantu ebengibathanda okanye ebengibathandisisa. Cha yena uqobo lwakhe kuyipharanyana nje vele, yabo imashini. Uyayibona leyo nto leyo, kodwa mase ufuna ukugeneralize, uyayibona leyo nto leyo, sengingashintsha-ke kulokho, kodwa hhayi ukuthi loyana ufana naloya, yabo kunomehluko vele iphara vele liyala, yabo ngibhedela asinake